Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Chakulak lisay la cholat kaskuitzin, ut la kulbalak kuiseleqa, Angela in solok Salisantilhu. Lish holomile katsolbal chiru likutana in nashye, li Dios lachbanuom chakalebru sach bacholech. Salihu Jueces capítulo 3 versículo 6 doch sali versículo 17 yoko chilok rele katsolbal hain. Chan ruach kui nakkesh numsili ni ma Jordán, eblach Israel. Li atin maravilla, sakashlan atin, sali atinobal hebreo, nekesh yechak niflaot, ut sali qatinobal lao nakatauru ho, shchaqalebru sachbach olech. Nakoksi naknako atinak chirish, lish ninqalebrush panuhom liqaqwa Dios. Link anakatauru lao chanrunak neke kulmang. Lineke uduk chiku lish nimalish kwankili qaqwa ut khalan chirulik ay naqota nahkwi rilbal rahlal honal abanan liqaqwa Dios hunelik yochik angelak aban kialink anaqeretal nakhter chik chirisha in eblach Israel keshk eretal eblish ninqaleb rush banu hom liqaqwa Dios rikineb ut kesh bicharu nabal reheb lipicha inaqataweb salihu salmo chalen ebli lajeb chi railali keshkulchak eblach Egipto hoakwi nak keshtok li kaqipalau utanakwan sheshtok li nima Jordán chishhuni laan keshkeretal eblach Israel nak shchaqaleb perush banuhom liqaqwa Dios chokrehem uthokanak keshbicharu liqaqwa Dios sashkaba li shchaqaleb rush banuhom adi naqakakwi retal nak ebli shetzibang chakre li khunqung chiraqal salisantilhu keshk echak retal lish nimal shkonkila liqaqwa Dios utke atinak chirish khoshchaq aleb ruh banuhom khosach bach olech kholink anokoru chishtaw alruho koyenam li Dios ain moko juntak etari in junakchik likibam il Dios link aneke ilok link aneke abin link aneke bek link aneke atinak mak ebach utmatoha tachik teruq shkolbal lish tenamite lish Diosil lish santilhu at koskwitsin ha anakwi liqa Dios anakwan yo jehonelik kwang jehonelik hokanak eblineke oy beninkrik in li Dios an neke shkul chishhunil li nayechi igrehem hunsuchik naqatawakwi li atina in inflaot sali atinobal hebreo manak choqela o chaqalebru sachbach olech li profeta Zacarías nakki okchishko shlankil chanakrush chaqalruli tenamit Jerusalén naqtaji bahko je hunsutak chishhuni la in kishkoshla naqtoh kwan kepchaq san naqtil tenamit shbanak kek ame chibreshil aran li profeta Zacarías kirilchan li tenamit Jerusalén naqahoh kishchaq alru naqkeshji bujik hunsutak kishkoshla heb ebliko chekel queen chi adinak chunchu kepsabe chi sasalish ole maga hunaklish kaushe kirile bakwi kok alchi alinak uchi batsung sayulibe chimaka hunaklish kaushe chimaka hunaklishiu salina jejaan. Ilak linasche, Zacarías capítulo 8 versículos 6, 7 ut 8. Hoka inashjeli ni mahkwal Dios, chiruhebli kutanaan, hokialebli te kolek, te ishkoshla naqchishhuni laan, chaah kakshpanunkil. Abanan, moko chaah ta chokwela in chanli ni mahkwal Dios. Hoka inashjeli ni mahkwal Dios, tinkoleb lintenamit naqtkwisieb chaqsash khayal releb saqe, utsash khayal rokeb saqe. Uttink ameb chaqre naqte hilang Jerusalén, hanaqeb lintenamit, utla inaqlish Josep, Dios re litikilal, ut litikil cholech. Josa li ratin chaq li profeta Zacarías, li qaqwa Jesús kishtiakwi hain, naqchiru li qaqwa Dios maka hunaq li karu chaah. Lucas 18:27. Li Dios an laqpanuhom chaq sachbach olech. Ha anakwi li Dios anakwan. Nak angelak reheb lishtenamit. Narushte balebe ut tokhretal naqneketsaklok ru chishkhunil lishyechi om. La unakwan mokuyokotash khayalinkil khunaq linajej chabil arin saqwi ruchichojain inka yogosh khayalinkil khun linajej aran sachosha khun lichoshail choch linashyechi iqeli qaqwa Dios.
Liqagua Dios tohjuahkui chishperesinkilepeb lishtenamita naqkwan. Ustenka naqil ru sali chokl manak sali sham honak shperesiep chak lishtenamit sali chakichoch. Abanan yo qaberesinkil reqa kambal toh retal naqtogulak sali ak ruchichoch. Kajotaraj rusilal naqchiqajuni lo li tokulukre li esilain. Toruq rajahkui chiok. Utrechaninki li chochaan li nashchichi iqele qagua Dios. Adios agua naqshinaguch beni chiruli junk amok chikain sele qatzol barain nakat koy beni sahun chikreheb liqek angel.